Emakhosini, amen bazalwane. Ngiyabingelela namhlanje usuku olukhulu lapho indodana yomuntu izobethela Nkosi yami esiphambanweni ngenxa yezono zethu. Sibe sisona ke namanje yena. Bazalwane namhlanje ngithanda ukuthi ngizokhuluma kakhulu ngokuthi ungavinjwa amaphoyisa, ungabanjwa futhi inkunzi. Ake usondele ngakumakhosi ukhwashuba akakusize. Uthi nje uma uhamba endleleni uhamba ukhululeke. Kuthi noma kuthiwa kudlulwa kuleya ndawo udlule wena. Kube nesithe nje uvela udlulele wena ungavinjwa ubanjwe inkunzi. Uqine nje athi umuntu mekubona avela godole asabe ebona ukuthi meke wathi uyathinta lana nje uyakagoqanyawo. Mangabe ukuthi uhamba ngemoto ayingavinjwa imoto yakho amaphoyisa noma athi uhamba ngeenyawo awungamasana eqhamuka amaphoyisa endleleni amasana afuna ukukukhuthuza makhosi afuna ukukukhuthuza nje mangabe ukuthi umuntu wesilisa mangabe ukuthi umuntu wesifazane nje uvinjwa amaphoyisa njena akubuze nje inebetholi akothi nje uma uhamba endleleni uzithembe wazi ukuthi akho umuntu ozokuvimba uzohamba uzofika la uya khona ngisho nathiwa imoto yakho khona inkinga enayo engenza ukuthi amaphoyisa mhlawumbe agcine kuvimba endleleni. Akavimba amaphoyisa olandela wena akuyeke wena udlule avimba olandela wena kahle kahle inhloso yawo athi meyebuka useza abone ukuthi azovimba wena kodwa mase usuqala ususondela angakhona ukuvimba wena kube nesithe avimba umuntu olandela ngemva kwakho. Akungabi into yamaphoyisa noma uzwi wakho ungathatheki kancane abantu bamaphara mengabe ecabanga ukuzopharaza acabanga ukuthi kufanele azongena kwakho azoyivula azothatha into kuwena. Akonje ube nesithunzi njena kungenzeki kalula yonke into umuntu ayicabangayo athi meyibuka abone ukuthi abona ke lapha ngikasondela khona. Akavele nje nathi umuntu ngisho nathi obekucabangile kumane kuvele kushabalala khohlwe nje wena angazi ukuthi ukhohliswe yini aphinde akhumbule ngesinye isikhathi mase eqale plan ukuthi ufuna ukuzokwenza lento ethi ufuna ukuzobamba inkunzi la ekhaya amasana akhohlwe noma amasana acobeka vela lalazeni. Thola ke intambo yakho ozoyifaka esinqeni abanye kabazithanda izintambo uthole mhlawumbe noma njena ibhodlela lakho nje elizohlala ephaketheni noma intambo yakho njena ezolenga la emqaleni kuwena ozoyifaka kuba kuwena ukuthi wena uthanda kuphi ngoba phela abanye abantu bayangazithanda izinto ezizogcina ziwumkhanyo kwabanye abantu ubonakala ukuthi wenza ini uyathanda ukuthi into ayenzayo kube yakhe yedwa omunye umuntu angayazi ngoba phela kunabantu abathanda ukubuza abahlale befuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba uthi uhamba njena vele kunabantu abaphehlayo lapha athi ngifuna abanjwe amaphoyisa namhlanje ngifuna aphucwe kwayona leya moto leyana ahamba ngayo abuye sehamba ngeenyawo uthi uhamba nje vele abantu abafisa lutho ngawo oluhle bahlale bekufisela nje izinto ezimdaka zodwa. Siphila ke ezweni lokuthi awukwazi ukuhlala phansi uphumule kufanele njalo uhlale ume ngeenyawo uhlale ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani namhlanje na ngizolala kanjani namhlanje na umuntu nje akakhohlweke nje wena athi becabangile akumane kushabalale konke into yade icabanga iphelele esikhaleni ingabe saqhubeka kwayona leyo nto beyicabanga ngawe embi. Umuntu akathi becabanga acabangela izinto ezinhle acabangela izinto eziyaphambili acabangela izinto zempumelelo hayi izinto ezimdaka uthi umuntu becabanga ucabangela wena izinto ezimdaka uzothola usushawa ngempama emgaqweni ungazi ukuthi wenze yini ngenxa yokuthi anizinakekeli sihlezi sinitshela zonke izinhlungu ukuthi kuyasukunywa uyazinakekela uyazibhekelela. Empilweni ihlale kuniselwa njena asikho isikhathi sokuphumula abantu mesibatshela izinto abantu bathathe kancane leyo nto athi umuntu hayi ngiyobuye ngibone athi umuntu bengabe seziqala sezimshaya izinto kube ima usukuma vele sekonakela. Into engifuna ukutshela yona ukuthi ubokwazi ukuthi ngalesikhathi uhlezi izinto uziyeka zinakala masuqala usuthi uyasukuma izinto sezinakele azisasheshi ngalendlela wena osuke usufisa ngayo ukuthi akube manje wenze lento lena imanje yenzeke manje. Naye sizothatha isikhathi sayo ngoba phela vele nawe angithi nawe uthathile isikhathi sakho ukuthi ulungise ufana nasothandweni umuntu umuthandana naye awulindi ukuthi umuntu azangakuthandi ithi ngalesikhathi umuntu usabona ukuthi mangabe ukhuluma naye abe noloku ngiyokubala ebusweni abana lokucika sukuma gxumume ngeenyawo isikhona ke inkingi isiyaqala yangena amanzi endlini sukuma ngeenyawo ulungise la ngabe ufuna ulungise khona uthola izinto ufake umgxishe
bayadliswa-ke abantu besifazane abancengwa nje. Umuntu wesifazane fanele athothobalele wena, ezwe wena. Ungathi ubukhuluma umuntu wesifazane uyalibeka alibuye, uyalibeka nawe uyalibeka. Umuntu wesifazane fanele athobele umthetho. Indoda iyahlonishwa ukuze phela izinto zihambe kahle-ke. Ngalokho ngizama ukusho ukuthi abantu kufanele bazibhekelele empilweni, bangaziyekeleli ngezinto uze kugcine sekunakala izinto zakho. Kuthiwa wawuzela unenhlanhla, ngaleyo nhlanhla ayisabonakali kuwena, kanti manje wena uhleli uthe sovo. Abantu babhiza balala ebusuku benza zonke izinto lezi emzini wakho, wena ulele ulindele ukuthi hayi uNkulunkulu uzobona. Cha, uNkulunkulu ngeke azabone-ke, uzokushe wena la emhlabeni. Uthi kanti mina ngangizelwe ngingaphethe lutho esandleni. Akekho-ke ozalwe ngaphethe, sonke sizalwe siphethe emhlabeni. Asange sifike sinekile izandla, safika izandla siziguqile, sifika nezipho zethu esifika nazo. Kuba kuwena-ke ukuthi wena esakho usisukumela kanjani. Uma ngabe wena esakho uzohlala ungasilekeleli, hayi mntakwethu uyozibona-ke. Ngiyakuchazela, utshela umakhosi ukhwasha ube madlala-ke lonke. Isemgababa la itholakala khona eThekwini. Ngiyafoneleka, ngiyakhona ku-WhatsApp, ngikhona ku-TikTok. Uyangidinga uma ngabe ungidinga uyafona wenze konke. Ngiyatholakala nako-Facebook futhi. Ngiyabonga kakhulu nje endaweni sazobukela lapho nikhona, nibukele kahle. uNkulunkulu anigcine aphinde anibusise futhi. Amen.